on jarnama on tonnama ka radio City FM immorde koloma 88.1 haray alhamdulillahi rabbil alamin haray en hewti hande kadi ka studio ɗo min inde nden ko Mouhammad julde Diallo jibinande Bagnan Labe andiraɗo on Bagnan technology service LAAWOL KISAL haray musidɓe julɓe tedduɓe karama ko meɗen Oustaz Mouhammadul Amin hiɓe salmina on hiɓe weltani on hiɓe jarni on haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ka radio ɗo hande kadi hiɗe wondi e ɓeɗo journaliste ɓe neniraɓe meɗen haray nene men Kadiza e nene men Maymuna hiɓe kipani en ga fota hiɗe weltaniɓe hiɗe weltani hooreɓe maɓɓe ɓen hiɗen weltani jooma radio on en torki Allahu subhanahu wa ta'ala yo Allahu on weltano en haray musidɓe julɓe tedduɓe meɗe weltani on onon kadi woni ko onon wonɓe e nder laggine ɓen woni ko onon wonɓe e yaasi laggine haray on fof moɗon hiɗen weltodirani meɗen jarni on fota haray en torki Allahu subhanahu wa ta'ala on yo o weltano en yo o moƴƴinan en fiyakuji ɗin yo o moƴƴinan en alhaali leydi men ndin en torike Allahu subhanahu wa ta'ala ɗiɗo boneji wonɗi e waɗude fewndo ɗo yo Allahu on hattinirɗi ni yo Allahu on sanziran en ɗum ɗo moƴƴereji ɓuuɗuɗi o waɗa en moƴƴuɓe moƴƴinayɓe e weltorayɓe kadi ko moƴƴi haray en torki Allahu subhanahu wa ta'ala enen wo laamiɓe en ɓewo enen laamaɓe ɓewo en fof meɗen yo Allahu on newnan en waɗen ko nafata en ka aduna men e ka lakara meɗen yo Allahu on dandu en toñugol o danda en kañum kadi toñegol haray musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum waɗi hande suɓiɗen oɗo mawdu'u fi tooñe ɓayru hiɗen felliti fewndo ɗo kala uddituɗo yitere o wattani yila o etino haqqille makko ɗen gollira moƴƴa o taway tooñe no feƴƴude fewndo ɗo lagine moƴƴa joni noon haray hiɗen tori Allahu subhanahu wa ta'ala on yo o newnan en ɗum acca kala e meɗen marɗo feera marɗo fiira marɗo mbawdi waawuɗo haɗude ɗeɗo tooñe yo o wakkilo o haɗa enen wonɓe e wonde ɓe tawata en ala e tooñude ɓen wata en jaɓu tooñude wata en jaɓu kadi weltorde tooñe ɗiɗo bonnereji wonaɗi e bonnede fewndo ɗo hino hulɓini fota yo Allahu on hattiniran en ɗum ni wata feƴƴi ɗo haray musidɓe julɓe tedduɓe en torodiri wata en jaɓu tooñude wata kadi en jaɓu weltorde ko goɗɗo goo tooña wata kadi en jaɓu bonnude wata kadi en jaɓu weltorde ko goɗɗo goo bonna haray wakkiloɗen waɗen hoore meɗen ɓe tooñata ko wi'ete tooñe kon hino hulɓini ha feƴƴiti julɗo on wana yo o tooñu wana kadi yo o weltor tooñe wana yo o fewtin tooñe ɗen hoore makko wana kadi yo o fewtin ɗum julɗo ɗi mo makko on fii hon ɗum tooñe ɗen koko harmina ka deftere Allah e ka sunna nelaaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahu subhanahu wa ta'ala o wi en e suratul baqara la tazlimuna wa la tuzlamun o wi en kadi wa man yazlim minkum nuziquhu adhaban kabira ɗum ɗo ko e suratul furqan aya 19 haray si en ndaari ɗeɗo ayeje ngal ayawal ngal sakkituɗen jangude ɗo joni Allahu subhanahu wa ta'ala o wi en kala toñuɗo e mo on min meeɗinaymo lette mawnuɗe si neɗɗo on no hooli ko yewta ɗo ko goonga ko pellet o pottitoto e toñugol façon toñe ɗen fuu
haray musidɓe julɓe tedduɓe en torondiri en jeejindiri ɓayru hino laaɓani en poyi fewndo ɗo hiɗen ka hoore leydi yo laaɓan en poyi kadi e wonoyay ka nder leydi acce wata en jaɓu toñude ɓayru kaka nder leydi sutiɗen allahu subhanahu wa taala o wi'i en wata en toñidir o wi'i en kala toñuɗo o heɓoyay lette ɓayru pellet nde hiɗa tooña goɗɗo haray an kadi a lettumo a tampinmo fellitu non kala tampere nde waɗanɗa ɗo goɗɗo si tawi o muññakima ko allahu subhanahu wa ta'ala yewti en ka suratul furqana ɗo wondema haray neɗɗo on o heɓoyay tooñe mawnuɗe fellitu a hettoyay ɗen tooñe hara no hulɓinanima nde tawde noon neɗɗo julɗo on koyo o wakkilo o wona mo tooñata se ndaari ɗe ɗo defte jippinaaɗe fof hiɗe woni contre tooñe moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen fof no woni contre tooñe fewndiɓe ɓen kadi fof no woni contre tooñe ko hay tooñoɓe ɓen ɓe yiɗa tooñede lorrayɓe ɓen ɓe yiɗa lorrede musidɓe julɓe tedduɓe ɓayru hiɗen ka leydi men ɗo lagine en tawno wowlede ɗo ko en 95% de musulman moodi wakkilo ɗen wonen 95% de pratiquant hara ko en appliquayɓe l'islam on mo applique oɗo l'islam oɗo toñatagoyi hay si yimo laamigoy o toñata hay si mo lamminagoy o toñata hay si mo dolnigoy o toñata wata kadi oɗo wonɗo e toñude wata o sikkudey himo fini wata o sikkudey himo mari hakkil wata o sikkudey o gollitiri haqqille makko ɗen wata o ɗaynitor fihi mo laami wata o ɗaynitor fihi mo mari doole wata o ɗaynitor fihi mo waawi o mo o woni e tooñude o tooñamo hiɗen andi no ari ka qissaji fewndo bani israil sonnajo tooñuno ñaariru ko ɗum wonno sabu o naati yiide fewndo nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam sonnajo goo kadi wuruno ɗon tawi himo moƴƴinde diina kanka kene kono himo tooñude yimɓe ɓen ɓayru o feƴƴini ko wi'ano ko himo ka nder yiite e musidɓe julɓe tedduɓe koriyo ngeɗo yiite jahannama nge naneten fii mu'um nge eɓɓodira e siirete nge eɓɓodira e nge yiite nge marɗen ɗo ko degere on towi wonon en heɓali taho masinji waɗanay ɗen degere yiite hara ko degere wa jahannama min on mi anda ɗum on taho ɓayru hiɗen fellitani hoore meɗen mo tooñi o heɓay lette mo tooñi o heɓay probléme ɓayru noon ko jonniraɗen ɗeɗo haqqille me'en ko fiyo en ƴettu ɗeɗo haqqille gollitiren ɗe ko nafata en moodi fewndo ka fewndiɗen ɗo probléme ji ɗi marɗen ɗin hiɗi waawi aranzade hiɗi waawi moƴƴinade few hara toñidiraka hara kadi ko e nder 1 minute hara fof moƴƴi ko honno ɗum gerdete mo kala yo waɗi ko duwa wadde kon relanni
mo kala si waɗi ko duwa wadde kon haray moƴƴi si tawi non on tigi waɗali ko o duwa wadde kon haray deyyo o fellitu o heɓoyta ko o faala kongoy janngo ɗum kadi en laɓɓinay ɗum kadi si hiɗa faala heɓude moƴƴere aduna e lahara a wonay moƴƴinowo ka hoore leydi ɗo fii hiɗa laami a lamminiraka fiyo a toñu haray musidɓe julɓe tedduɓe mo kala e meɗen yo ndaaru oɗo aya wa man yazlim minkum nuziquhu azaban kabira kala e moɗon toñuɗo ko pellet men meɗinaymo lette mawnuɗe haray nelaɗo men on kadi Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en e yettingol ko Allahu on wi'i kon o wi'i ya ibadi ko an yo jiyaɗo an inni no min Allah harramtu zulma ala nafsi mi harmini toñe ɗen e hoore am min tigiri wa ja'altuhu mi waɗi ɗum ɗon baynakum hakkunde mo on muharraman koko harmi fala tazalamu wata on toñidir he musidɓe julɓe tedduɓe oɗo hadis nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam kori wattana yila nelaɗo men on Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki kon ko goonga yandi musidɓe julɓe tedduɓe accen ɗeɗo tooñe neɗɗo on yo o andu sihimo faala yo julde makko nden nafumo o wonaymo toñata sihimo faala yo korka makko kan nafumo o wonaymo toñata haray si en ndaari oɗo aya siko laamu hoolorɗa wonɗa sabu hiɗa toñude laamu ma ngun eɓɓodira e laamu Allah ngun e laamu Allahu ngun ko kanko woni ko wi'i en ɗum ɗo mi harmini toñe ɗen e hoore am min Allah mi waɗi ɗum ɗo kadi hakkunde mo on koko harmi wata on toñidir musidɓe julɓe tedduɓe wattana yila oɗo toñe ɗum no ari ka alqur'ana nokkeli heewuɗi e yii ayeje ɗe janguɗen ɗen naane haray ha joni nelaɗo kadi Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawma alqiyama hule ko wi'ete kon toñe pellet toñe ɗen ko niɓe ñande dargal haray ko hombo e me en yiɗi wonugol e sambur niɓɓituɗo hara ko sokanoɗo neeɓi ko bolle tawata ton a anda ko jahe tawata ton a anda oɗo sambur sotteyo a naatu waloɗa ka danki hara oɗo no niɓɓiti ko hombo e mo on wakkiloto ɗum tamo wula o ala ton ko walla mo wana oɗo foddi e ko jalbi wana oɗo foddi e wallede haray musidɓe julɓe tedduɓe en torodiri en jeejidiri wattane yila ko komi woni on e yewtude ɗo Oustaz Mouhammad Atigu Diallo no seediti ɗum hiɓe seediti toñe moƴƴa few hiɓe andi ɗum kadi
ɓeɓe mi woni on e wowlande ɗo hiɓe andi ka woɓɓe goo tooña tooñe si on sifanama ɗum hulay taho kono ɓay numéroji téléphone ɗin no wooda hawnaki no gasa noddoyon sifane ɗon ɓayru heƴata ɗo haray musidɓe julɓe tedduɓe en torodiri en jeejidiri tertoɗen ko wi'ete kon tooñe wata en jaɓu toñidirde few sellata few tooñe ɗen en yi'ali hay e nokku ka heɓuɗen dalil ka wi'aɗe wondema toñidirgol no selli haray wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe ɗeɗo non tooñe ɗeɗo no fewnditi hande wattane yila tooñe ɗen no waɗi kaliteji tooñe no waɗi façon ji tati walline kolli go'o taw e tooñe ɓurɗe mawnude ɗen koko neɗɗo on tooñata hoore makko kon hakkunde makko e Allah ko ɗum waɗi si Allahu subhanahu wa ta'ala o yewti en ka suratul baqara ka aya 254 o wi'i en wal kafiruna humu zalimun heferɓe ɓen ko ɓe woni toñuɓe ɓen haray si neɗɗo on kadi woni ko o sirkanowo Allah haray o tooñi hakkunde makko e Allah ko ɗum waɗi si Cheikhu Luqman kaɓe waajotono ɗon ɓe maaki wondema haray ko wi'ete kon tooñe hino hulɓini ɓe maaki ko wi'ete kon sirku ko tooñe mawnuɗe ɗum kaka suratu Luqman ka aya 13 inna sirka la zulmun azim pellet sirku on ko tooñe mawnuɗe si ɗum ɗon feƴƴi façon tooñe on ɗiɗi ɗimmun ɗum koko julɗo non tooñata ɗimmo makko on ma ko neɗɗanke tooñata ɗimmo makko kon o tooñiramo bakkatu o tooñiramo golle bonɗe o tooñamo ka galle makko o tooñamo ka oto makko o tooñamo ka gurdam makko ɗo o tooñiramo ka jawdi makko ɗum ɗo kadi ko hunde hulɓininde haray neɗɗo on dey si woni ko o tooñowo ɗimmo makko on haray yo o fellitu haray o heɓi probléme molanaɗo haray neɗɗo on si tawi woni himo tooñuno ɗimmo makko on yo o etono tooñe ɗen iwira ɗo kadi e laɓɓinay seeɗa si feƴƴen no woodi woɓɓe ɓe tooñay ɗo woɓɓe tooñe ɗen tiiɗa e misal hara on tigi wujjino en dagina nguyka kono haɗede hatta waɗa si arino wadde e hoore hiɗa wujjuno goɗɗo wakkilo jonnitamo ko wujjuɗamo kon ɗo ɓayru pellet ko wona e toñidirede kon kadi e ɗiɗo alhaali jawdi ɗum no woodi hande moƴƴa haray wakkiloɗa jonnitamo fewndo ɗo nde tawde ko ɗo ɗum gasata harano gasamma si hewtoyama ka Allahu subhanahu wa ta'ala to ton kadi jonnitugol ngol goy gasoyay kono wela fi ɓay non ga no weli fi wakkilo waɗa ga
ga hawnaki mo toñuɗa on famodiray ga hara kono newri. haray non si a aroyi ka jonni toygol ɗon tigi tigi on ko ya a waɗir ɗum ñeñal e moƴƴingol wana ya a ƴettu moƴƴere memminira ɗum probléme. si a andi si a yewtimo hunde kaari majjunode ko min ƴettuno e hino ɗo mi jonniti on waɗata probléme hiɗa wawi jonnitude. kono si memminay probléme eto ha o hetta toroɗamo yaafuye kala komi bonnuno ma kon yaafolan. no woodi karmokoɓe men go makuɓe hino rewrire ni kadi haray wattane jira. haray non ka toñugol neɗɗo on ɗo fewndo ɗo ko ɗeɗo tooñe woni ko jaali ka leydi me en ɗo wattane yila. tigi tigi on yo o fellitu o ɗum ɗo ko hunde hulɓininde. ko ɗum waɗi si nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en oɗo maako kullul muslimi alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu. haray koye en faamu neɗɗo julɗo on hino harmanimo lorrugol julɗo ɗimmo makko on, ka ƴiƴam makko wo, ka jawdi makko wo, ka teddugal makko wo. haray musidɓe julɓe tedduɓe wattane yila ɗo fota. hande hiɗen reeni ko fewndi konka réseau sociaux ji ko honɗum faala ɗen andinde ko ɓeeɗo yimɓe wonɓe e darade tooña yo ɓe accu. si tawi non ɓe acci haray ko ɗum woni ko moƴƴi. joni noon an si a hawrodiri ka woɓɓe tooñi woɓɓe, ka woɓɓe bonnani woɓɓe, wata a jaɓu tawtude ɓe bonnuɓe bonnon onon kadi. wata a jaɓu kadi weltorgol bonnere bonnande nden. weltorgol bone on kadi ko bone ɗum kadi wattane yila. haray wata kadi a yi'utun ko addanaɗa bone an kadi wallitoroɗa on ɗon bone ka Facebook maɗa partagugol on ɗon bone tentininon on ɗon bone kadi hara ko fenande. ɓerɗen andi ɗum no wodi e réseau sociaux moƴƴa renoɗen rentoɗen moƴƴa e ko partage ten. ngol ɗo partagugol no weli fii siko moƴƴere hino weli fii siko bone kadi no weli fii. kono wata a yejjitu dey siko bone bakkato on kadi haray no weli heɓude goy ɓayru ɗon kadi a heɓay duubul hiɗa wawi yiwde ɗo fenande nde goɗɗo feni partage ɗum ha gasa partage a kadi fenande nden ha nde muutoyo haray ko wattangol yila. ɗum ɗo kadi koye en eto ko honɗum tora ɗen jeeja ɗen koye en daaru pehe no ɗum ɗo accira. watten ɗon kadi istighfar, watten kadi du'a'u toragol Allah yo Allah newnan en no ɗum ɗo accira. haray non leer man o woni anta haray tigi tigi on koye en andu haray kaka tamata FM wonɗen ko City FM wonɗen haray on yafoto mi falju on yafoto wallahi haray ko ka radio City FM wonɗen immorde koloma haray tigi tigi on ko 88.1 haray on weltanama on jarnama fota haray hiɗon wawi noddude e oɗo numéro haray tigi tigi on haray hiɗen andi numéro radio on haray journaliste ɓe men ɓen hiɓe wonani en ga e fi muɗum haray tigi tigi on koyen andu honno numéro radio on ko mo noddoton on ɗo
haray musidɓe julɓe tedduɓe koyen andudey haray si on noddi oɗo numéro e waway famodirde haray ko honno 220 honno haray ko 622 83 46 46 haray hiɗo wawi sikka ka yaasi wonɗon 00 224 si onon kadi o waɗi ɗum on noddi haray o wawa hendade haray hay ɗum kadi woɓɓe goo seni ke kisan hiɗe wernude ɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Naala toon hiɗon e jamɓe e gure meɗen ko homɓe wonɓe honto. Naam ko tooli moɗon cheikh e ɗo weltana eɗon jarna ko ndo woniri hari mi ala ɗo inchallah. Naam on weltanama on jarnama yo Allah on yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude e joddi. Naam 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 no hulɓini ha no yurmi. Naam 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 no hulɓini ha feƴƴete. Naam naam on jarama fotama weltani ko yo Allah on yoɓo on ko ɓuuri e moƴƴude e joddi yo Allah on newnan en kamɓe wo enen wo fof waɗen ko nafata e aduna e lahira. On jarama fota albarka me weltani ko yo Allah o yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude e joddi. haray musidɓe julɓe tedduɓe nani ko ɓeɗo musidɓe men maki kon haray woɓɓe goo kadi seni ke hiɗe wernude ɓe. Nam assalamu aleykum wa rahmatullah. Alhamdulillah hiɗon e jaam ko homɓe wonɓe honto. Naam yo Allah waɗu jikku mon on jikku annabi Ibrahim. Naam naam simiɗo andi simi andara on seytinali. haray ko wona ɗoni joni tawi woni jiwo falama kawtal ma falama bonnoɗugolle tagata o nden tagata on kanko oyna o wonna ko mimi waɗata ɗum ɗo joni noon o wonat mone on ɗon ha kawtal ngal fof ko bonno inde makko ha kawtal ngal fof añam ko landal ɗum ɗon mi mari goo joni jaboɗen ngal ɗon taw sugu ɗum si waɗi kanko waɗuɗo moƴƴere nden on ɓeya boniɓe e makko ɗawata o bono e maɓɓe koriyo ko moƴƴere o eɓɓi kono ɓay haray faamo watta yila o jogito o moƴƴere makko nden o wakkilo o moƴƴina e accu zina o wona ko ji molanaɗi. Nam nam ko wano fi toɓɓangol paykunni wano wano fuuta ɗangol pay ko mamo jangi ha yaasi sahagol ɓe coodi e sippine ɓurano tubal jaɓi ƴetta nagge jonna karamo ko ɗeɗo mi mari ɗum ɗon fof ko piiji moƴƴuɗi haray wattane yila e ɗi programme ji no woodi piiji goo wonaɗi e waɗede hara ko piiji moƴƴuɗi considiraɗi kadi ka diina hiɗi moƴƴi ko moƴƴagol e karamo ko mu'um façon no moƴƴiri haray wattane yila e sugwano ɗin piiji haray kadi on tigi wattan yila o lando o faama haranayo ukko no ton haray etagol janga faama ko ɗum woni ko nafata en haray on tuma on noddo yeyla wallidiren no honno jangiren inchallah. Jarama haray on tuma on noddo yeylan si feƴƴi ka radio inchallah nani inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Numéro ji ɗin jonnoyte ka dernier ƴette bik maron kenente. Nam assalamu aleykum wa rahmatullah. Haray musidɓe julɓe tedduɓe ha joni hiɗen ka radio City FM
en linti piiji ɗiɗi hiɗen arande tataɓo on. Tataɓo on koko on tigi toñata hoore mum kon. Haray ko ɗon wonɗen e détaillude inchallah. Haray woɓɓe seni kayɗe wernude ɓe. Naam, assalamu aleykum. Waaleykum assalam wa rahmatullahi. On jarama. On jarama. Haray ɗo weltana ko homɓe wonɓe honto. Weltana fota yo Allah yoɓu on ko ɓuri moƴƴude ko ceerno Mouhammad Jumaka Hakimbo. Naam, yo Allah waɗu en fof jikku Mouhammad. Naam. Abini o yo Allah ƴettu ka bawgal makko hokka mo moƴƴere ko wonɗon ɗabbude ɗon kon. ƴetta ko woni ko haaju makko kon o yilto ƴetta ƴettansi o waɗta e ko ɗuɗɗi kon o sunna. Naam. oɗo yo o hoollo o horɗo o maraka ko tuubiranta Allah ha Allah yaafo mo ɗum. No hulɓini dey yiite mum kono nge o tawoyta yeeso ton ngen no ɓuri ngen ɗo. Junnuɗo kono o yaafota ko hakke. Naam. ɗum inna Allah laysa bi zallamin lil abda e nder duuɓi. Naam. Mawɓa nokku fof yaha tan ƴa o ɗaɓɓunoɗo an o ƴette o waɗa ka moƴƴi. pellet. O kondanoyte net ama kondaneɗe adna ɗo bona. Few. kono kondaɗe ma laara on no hulɓini yo yimɓe ɓe watta yili ko woni gerte ko. ɓayru luttay sattay kadi ñande o. luttay sattay. Naam. ƴettade halfina e fewɓe jamamo e wara on tigi ni ɓen kadi holno honɗo hiɓe toñude few ɓewaɓoytako ɓe ɗum moƴƴira noon few. o kondanoya eɓe few on jaram. yo watta yeli jaram. Allah e goto dirisoy tan aha few. Allah ko dirisata ton few. oɗon goɗɗo mari awoka pellet. goɗɗo mari gardi kor pellet. goɗɗo mari wiwgol miɗo sikrita yeeso Allah ɓe kuuɗema eɗen kuuɗema eɗen sikrita e ma ɓe watta e woni guerde goɗɗani wota sumbande haɗu goɗɗo woɓande aɗuna ko weti o ko lahara wota mo wo jaɓa pellet. ƴettude hoore mo wattita lahara mum o adnanani pellet. ɗumno to mi wattitani jaɓa Allah salli ala Muhammad sallim. On jarama fotame weltanike on moƴƴame jarni on fota haray on makani jama on ko kelɗi yo allahu on moƴƴinan en o malna en o hisina. Haray dey musidɓe julɓe tedduɓe haray tigi tigi on allahu subhanahu wa taala on wi en ɗo kadi wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. ɓeɗo wana mene woni koɓe tooñi ko hoore maɓɓe woni koɓe tooñi. haray ɗeɗo tooñe tigi tigi on hiɗe fewnditi kamen ɗo. en nani ko ɓeɗo musidɓe men maaki kon ka aduna ɗo hiɗa wawi ɗaɓɓude arwoka ɓayirɗen andi woɓɓe ɓe ɗaɓɓay awoka. haray noon arwoka on ko ga wokidirte hara ko e hoore fenande ka to kan haray tigi tigi on dey si on tigi woni ɗo o tooñi o ɗaɓɓi arwoka ha si o wokaka ga dey ko o wokoyte kon jango ko ɗum ɓuri hulɓinade. haray woɓɓe goo kadi seni ke hiɗe wernude ɓe ka radio City FM. Naam, assalamu aleykum wa rahmatullah. alhamdulillah hiɗon e jaam ko homɓe wonɓe honto. amina Allah marɗo landal simiɗo andi aw ellana naam. wono fika jaamu e wono ka jaamu wono ko fara wona jireɗum ɓe ngalandera naam. woɓɓenaade ka hurgo ɓe ɓowa ɓaɗo ko ɓuri minute joji hara woɓɓe no gari ka yaaji ɓe tamina hara woɓɓe ɓangi fuɗa e sinde jama hay yeeso woɓɓe naati ɓe neɓa ɗum moƴƴi ha ɓuyitenaɓe enen ko ɓen wagu toon o préparanomo law alla ka on tigi salligo ka suudu mum subaka o ju futoroma geƴagoy si cellal haray wata on tigi wi'u ko nde hiɓɓi wo o yahata o salligo ɗum on tigi addata o hawrodir e suguɓe yimɓe. haray kadi wono suguɓen kala natuɗo e hurgo si feere no woodi himo andi himo habba yaasi haray kadi no jeeya e toñagoye neɓugol toon si on tigi gayni huntude haaju. haray ɗum ɗon ko ɗum ɗon woni ko andintinta jama on yo rento ɗon kadi kala hurgo kafango haray on tigi yo andu koko kafa modi si o naati o hunta haaju makko o heña o yalta. waaleykum salam wa rahmatullah. haray min weltanike on min jarni on cheikh abdoullahi yo allah waɗen en fof abdoullah. haray tigi tigi on wiyeteɗo noon abdoullahi ma wonɗo abdoullahi o toñata dey. haray tigi tigi on koye en faamu haray koye en watta yila wawen faamude allahu subhanahu wa ta'ala ko o acciri en ka hoore leydi ɗo ko fiye e rewmo.
dewal ngal non wawata yaadude e tooñe few haray koye en wakkilo eto ɗen hara en toñidirali haray wakkilo ɗen no pottitoren ko wiyete kon tooñe few pottinen ɗum woɗɗinen kañum kadi witoɓe e tooñe on si ɓe walli yoɓe andu haray tooñe ɗen ɗe ɓeydi rimude kadi tooñe ɗe rimidiray haray musidɓe julɓe tedduɓe fota haray kaka radio city fm wonɗen immorde koloma 88.1 meɗen toro on kadi jeeja wonɓe gaɓen no kelɗi hiɓe weli famodirde hiɓe weli kadi naɓidude si on andali kadi numéro ko noddoton kon fi publicité ji ɗin wattane yila wallito ɗon no walli en felliteɗo wondema ɗi muraɗi koyo walli nafoore heɓoto si wallidiraka haray dio on kañum kadi kamɓe kadi ɓe weltorayka wakkilo ɗon addon siko publicité addon siko hollitugol kadi addon siko émission ji kadi addon kala ko anduɗon radio nafay on addon ka radio city haray yandi musidɓe julɓe toranay on ɗum ɗo nderga fiyo en wawu andude city fm on ɗo haray hino woni e sago me en enen kadi koye wonu e haray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗon weltana hiɗon du'ana hiɗon jarna haray dey ɗe torodiri en jejidiri ɓayru ko pellet haɗugol tooñe ɗen e pottitagol e tooñe ɗen no woodi e me en wawɓe ɗum moodi yoɓe waɗan en si tawi woni kadi on tigi wawata ɗum kono wata o ronku fewtude allahu wawɗo haɗude on on ɗon kañum kadi o toromo toragol allahu subhanahu wa ta'ala e waɗugol istighfar ɗum kadi hiɗen ɗaɓɓira ɗum ko honɗum wiyete istighfar ko jeejugol allah yo allah accan ɗum bonnere ko on tigi bonni kon hakkunde makko e allah kono non ko bonnuɗa yimɓe ɓen kon wono koto Mouhammad makiri ni ɗum ɗon dey ko yimɓe ɓen etotoɗa faamo ndiron ndaron no bone on iwira ga hara nande yahoya gaɗa to hara tigi tigi on tigi ko e ɗum ɗon o wonoyta ton haray musidɓe julɓe tedduɓe jeyaka e hakkil few hulugol ɗo natoygol sirete suusa natugol jahannama ɗon geli no wodi woɓɓe ɗaytirɓe non goy kala ko naɓataɓe sirete kon ɓe waɗata kono ko naɓataɓe jahannama ko waɗugol ɗumgol ɗum sattanaɓe haray ɗum ɗo wona hakkil few sirete e jahannama eɓɓodira few haray wattane yila wakkilo ɗen moƴƴa no jangiren eno faamiren eno gollitiren ko wonɗen e jangude kon yandi wakkilo ɗen haray noon tournen oɗo page oɗo tooñe kadi naɓen mon kadi woni e wadde fewndo ɗo he tooñe no e ɗi galleji kadi he ɗum kadi jama on yo watta yila deyi ka galleji ha golleji hulɓiniɗi no ka galleji tooñe ɗen no ka galleji moƴƴa noon hakkunde ɓeɗo duhiɓe ɓeɗo sonnaɓe ɗum kadi wata on sikkuɗe tooñe wonɗe waɗude toon no moƴƴi dey ɗum heltay e jungo jommungoy ndaaru ɗon ko honɗum ɓuranma baraji maɗin e mbuɗi maɗin wata jaɓu toñirde goɗɗo jawdi wata jaɓu toñirde goɗɗo haqqe makko wata a jaɓu few hiɗen andi woɓɓe ɓen ko bataɓe woɓɓe ɓen non ko botaɓe ha tigi tigi on si on tigi deyi renaki e botugol oɗo botaɗo yo fellitu deyi haray kanko kadi ko botatamo no habbimo goy haray wattana yila e ɗum e ɗiɗo galleji hakkunde ɓeɗo geɗal ɓe no toñidirede ton kala heɓuɗo ɗo ɓiɓɓe o wallaliɓe ɓe jangi diina ɓe faami diina ɓe gollitiri diina haray o toñi ɓeɗo toñe molanaɗe goy si tawi noon an babajo on a jangata nenejo on kadi jangata probléme mon on fof ɓeyano ka série ɓeyano ka honno ka équipe ji to haray no hulɓini ha fiƴiti duhiɓe ɓe woni ɓe jokki ko ɓe jokki kon to suddiɓe ɓe woni ko ɓe jokki kon to fayɓe ɓen o yiyay sonnajo no connecto ka facebook makko paykum makko ara ɓattomo o wiggo kun to sago makko ko yo o potto tun kum payku ya waɗoya goɗɗum go nam assalamu aleykum
Naam ko homɓe wonɓe honto. Naam haray on weltanama on jarnama yo Allahu subhanahu wa ta'ala on yoɓo en fof ko ɓuuri moƴƴude joddinama meɗen jenti on. Naam. 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 yo Allah waɗa en fof. Amin amin. Naam. Ma ke no woɓɓe ɓe. No woni no hulɓini. On jarama fota haray landal mongal ngal faami ke buy kadi no faami ngal haray ko torriɗen Allahu subhanahu wa ta'ala on ko yo moƴƴinan en o waɗa en moodi moƴƴuɓe moƴƴinay ɓe haray woɓɓe goo kadi seni keyɗe wernude ɓe. Naam. Waleykum salam wa rahmatullah cheikh. ko toolimo ɗon sayhuɓe Madina hiɗo weltana hiɗo jarnana. Amin 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 amin. Naam. Fota fota. Naam. Pellet. Pellet. Pellet ɗum. Few. No woni. Few. Pellet. Pellet. Few. No woni. Few. Few. Haray o ɗayti. Amin. Wa aleykum salam wa rahmatullahi cheikh o weltanama on jarnama fota yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓo on onon kadi ko ɓuuri moƴƴude joddi haray musidɓe julɓe tedduɓe tigi tigi on leer men on ɓattike ka yonata ɗon haray ko ɗo wonɗen e hattude haray jaboɗen ɓeɗo tun inchallah hara ɓe juutinali kamɓe kadi. Naam assalamu aleykum. Ko homɓe wonɓe honto ma kon heña leer men o woɗɗike. Min ceerno Mouhammad Jumayil wimi ko fiɓe toñoɓe ko yimɓe ɗiɗo toñata. Naam. Yimɓe ɗiɗo pet. Naam ma keɓe heña. Ko yimɓe tato woni yahude e hoore leydi ndin ko julɗo e keefeero e naafigiijo. Naam. Ko keefeero on e naafigiijo o woni toñude pelle julɗo toñata. Few. Gomɗini la ilaha illallah muhammadu rasulullahi. Bellet. O toñata few pakke mo ande haray ɗum ɗon bonnaymo golle ɗe. Few. Haray ko yetteji tugol ɗum ɗon. On jarama. Joɗɗintin hakkille mum ɗen kalkila. On jarama. On jarama mi weltanike on haray min jarni on fota haray ɗo noon leer men o yoni ko leer on raɓɓinani en ɗo haray kono
tan on no woodi ƴette numéro ji ɗin hara on noddoyay law wallidiren no jangiren haray Bagnan technologie service on no watti e sooke moɗon mo kala men moƴƴinanay mo duɗal makko ngal ka téléphone makko hara o jangay haray numéro on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 628 08 haray ko toli moɗon e oɗo radio City FM addon publicité ji mon ɗi ga weltanama on jarnama musidɓe ɓen kadi ka lawol kisal wonɓe ɓen ka yaasi ɓe fof maɓɓe ɓe weltanama ɓe du'anama ɓe jarnama ɓe buy e maɓɓe yiɓe ga wano koto Alpha Mareng wano koto Mouhammad Aliou en ɓe buy e maɓɓe wata ko lintade haray kadi kala faalaɗo daaritude lisatama fon